bitno teže nego lani. Lani je bilo puno jednostavnije. Bonaci su nas uništili. Ali ništa, ekipa odradila fenomenalno i super. Evo lijepo, startali smo jučer u 7 sati po laganom vjetriću, bonaci tako reći, i ta bonaca i ti lagani vjetrići promjenjivog smjera su nas pratili cijelu regatu. Znači, prvi konkretni vjetar smo uvatili ovdje u Senjska vrata pa ovdje do cilja u Novom Vinodolskom. U svih prognoza na kraju je vrijeme bilo fenomenalno, lijepo, sunčano, noć mirna, bez kiše. Guštali smo jedrit, imali smo lijepu konkurenciju u brodu DSK i u Oštru, Darka Jakovčića, i evo svima smo se čak do zadnje sekunde tu borili, do zadnjeg metra koji će biti drugi, treći, i DSK je pobjedio. Regata je bila lijepa, isprepletena, mijenjali smo se na tim vodećim pozicijama, bilo je jako interesantno bez obzira na muku od bonace i na trud koji je trebalo uložiti cijelu noć i cijeli dan. Zadovoljni smo. To je bilo na regati, kad se svi čestitamo, kad finimo ovako dobro i kad smo svi zadovoljni, znači da je bilo dobro. Da je bilo lako, iskreno rečeno, i nije. Bilo je te bonace, bilo je toga promjenjivog vetra, bilo je stajanja jako puno vatrenika u ovom prostoru. Igra, jedna vela igra, jedna prava igra, naporno, ali zabavno. Zabavno i čarek, kad se čestitamo, kad se zahvalimo jedan drugome i kad smo svi kontenti, zadovoljni za što smo napravili, znači da je bilo lipo i zabavno i ovako simpatično, i regatu smo odbavili na jedan način, kad smo svi gori, kad smo svi kontenti i kad smo veseli da smo bili, odbavili, dođemo i opet, da je bilo gori, da je bilo lako, nije, da je bilo zabavno, je. Regata dosta zahtjevna, s obzirom da je bilo i bonace i na kraju juga koja smo dosta dugo čekali. Evo, krenuli smo sa startom u 7 sati srca i evo sretno došli kao četvrti brod danas u Novi.